Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Ugaruruku bunene ni bwijite gwa kagita kamyake 10 Weru TV twithirite turiri ithore yaku maturene na nthigurune yonthe na ndindene ya ntuku inyanya cijite tugakuretera mantu jamanene na jamwanya utarara kona TV ne kairi bwega no tubago twitikia kwa myaka 10 na gutwitwikithia namba 1 Weru TV ni twi rumuri rwa Amiru ketha kamutegeri bwega no tubakona kanya kugwatana bawutukiri Weru Weekend thaithatu gwa gita mwingi jwa Amiru na muno barabakaraga kwina mpingiro cha nyomo ni bethagirwa bari na kagita gako mukumania na kwithukirwa ni nyomo iji baba inge bagetigwa na thara miundene yao na kinya bangi bakagwata ngurario na bangi kinya guto uturo akithukirwa ni njoku na arua rwangirwa kumenyera nyomo iji kuma mpingirone ya nyomo ya Amiru ni ruthamitie njogu ijire na ruju ikathamia ingi na guchikia mpingirone ya Savo bubo burinjira kweria kwebuka mothuke jangi na gutiga kari na thiri na ni kumana na bubu tugukuria kithira kuthamia njogu iji gugatethia barabakaraga kwi na mpingiro iji tukubona turenda kumenya atiri no kuthugania kuthamwa kwa njogu gugatethia kwebuka mpithukiro ciacio kiri mwingi harani about 23578 na namba yetu SMS kurukino ithiro gitika gichoki yako kuria Facebook na kinya YouTube ala turi live kana wenda imwe kwa mukagitene gakauni bitagwantinya ari kenywa cyane jamuja tukubanganiritwe tukubona arua kiri nteto cietu Yara tukuthurania kiri nteto cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. WS kuthamia njogunya na guchikia Savo kienda gukandana na mpithukiro ciacio kiri mwingi Machibo na nini bao kwa mukira mataro ja kubatethia gukandana na mathina jake mathuganio bonda kumatire kugwatanira kweja na utethio kiri kurubaire kadha ya mwekuru kwirutaniria ngogene ya matatu Watogeni okaire mwananirio mathithio tukubana arue ni Purity Richard rwangirwa kurungamira nyomo cha kithaka KWS ni rwambirite kuthamia njogu inya kuma mpingirone ya nyomo ya Amiru na guchikia Savo iji njira ya gukandana na gukinyia muthia mpithukiro cia njogu kiri mwingi barabara ya kwina mpingiro iji ontubukeneretwe ni akari na kinya tongeria kuma ntere iji Edwin Gatobu na report ije Chwana nachio mabitha barongiro kumenyera nyomo che kithaka KWS parkene ya Amiru bombete kugwata njogu ijire kenda ithamirwa parkene ya Savo na ire ni mochire chithiritwe gitongeri ingi kuna roego na gutonya miundene mwingi are kuringana John Wambua murungamiro KWS Rotero Eastern akuga moroto joi kuthamia njogu inya na kuga wingi ijire itigere ikagwato na kuthamia rojo kenda kunyenyi ya ndoa katikati kacho na aturi baegembe kulingana na mwongozo wa KWS strategic plan ambayo inaongea kuhusu coexistence ya wananchi na wanyama pori. Director General wa KWS aliweza kuamurisha tuweze kusafirisha ndovu au ndovu wanne. Kwa hivyo leo tumeweza kushika wawili ambao wamekuwa katika Rhino Sanctuary wanapelekwa katika hifadhi ya Savo National Park. Wambua ageta nambera adukaboja KWS moroto joi kuthiria ndoa katikati kao na nyomo buru na ti kwithamia kende kinya gwika askari bo kuntu na kuntu kenda kukabanira na nyomo che kithaka gutonyera mwingi. Kesho tutakuwa katika eneo la Rapsu kuweza kushika ndovu wengine wawili ambao pia wamekuwa wasumbufu kila wakati wanatoka nje kuweza kuharibu mimea na kusumbua wananchi. Kwa hivyo kama idara ya wanyama pori tunafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba wananchi wamekuwa salama. Kando na kufanya translocation na capture na translocating the elephants,
tumekuwa tukifanya problem animal control, like sasa tuko na timu 3 katika eneo la Akongolo, maeneo la Malaene na pia eneo la Kina na Rapsu, ambao ni ground team ya askari ambao wanasaidia wananchi kuwafukuza ndovu wanapotoka. Kwa hivyo tunashukuru ushirikiano wa wananchi na tunaomba tuweze kuendelea pamoja, tutunze mali pamoja. Nonto boko jirina kukatho ni MCO Ndiathru Rojine Julius Kabera. We ubanjiririe thai kuona antu betu tugethera twina salama ontu ira cieterua injo irira tutangikacia no tukinya mundai wakwa ningwa njo ini irai kwanjirio ncumbura kuo na ria twaringe report tuona bakwanjiria kuoya atua yoka matanjo yu inkuwirirwo bau na kaunga bau mukono ibendeleo na tugendeleo ba support gwatanirio na antu betu iberi kuimariza zaidi taira tuwita no tuko ibaku pokeya na tikan kola umuke KWS mnono ntumenya nyumo irore ikwethia na nkichoka jingada no tubaginya fence ira njarwire wakwa thai na ginya braba sponsor te waka pagi no ntumenya ndo ira twatura acio tuko na nyumo che kithaka iciitite kuthira. Antonia Weru weekend kuma Igembe ni Edwin Gatobu. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki naririte wega na bata ya kwagirithia ugima kiria kurubarito na utungata buria bamukagira amwe na nabani ni akeria mambure ja untwire ja marari ntere cha mugona Njuki nataririte wega bo untubo gutungatirwa akithura gwa kagita ya kurunana nibethirite bakiaga utungata buria bukubatara. Martin Mugambi na report yeje. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki arikia thoni gia untwire bwa mumara inyiritie ugima bamwe kurumurito ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bwa gitumi and expectancy kane kunengero mwana. Pregnancy is not an emergency. Tuna mieri kienda kuitata ene wekaragatakai nemwe leo kugwa mtu mmoja cha kukula kwa ino kumea mama nyabati kuri clinic na ndeka nyamu kauli ya kuteka nyamu mieri kenda ni atora ruga na kumenya kuite biga karada na aluga mali tabia nguku muno. Njuki augite ugima bamwe kurumurito ibo buthagirwa nkuruki na ikyo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ndere na mutaratara wa gutigira ugima bamwe kurubaba na ntutaba baibo kuthingatirwa. Expectancy, mother and child, it will be business ya man and woman, not only woman in Tharaka Nithi. Tuli thirikari ya Tharaka Nithi rutaniritie ere tukwatane na thirikari nene kuambiria program yetu itakuwa okoa mama okoa mtoto. Okoa mama na nani? We are just making sure tuweka data na ku make sure ino program ya kumenya wewe nubati kudira uli attach kuri jibitali wikandiko kana mwana tukumnyawacha kwa mwana tuko pamoja. Kiatho ni gikiaugite gintwire gia kaunti ya Tharaka Nithi ndikethiete na mbere gukira na nkinya kutharara kwithira mukuru wa practice ya kacha na igutuma mugatungana na alatamenu ukirona la teru mukaria thina cienu na indi mukagota ugitugitagwa advice ugakura kuria meshiria bandu bagutinda nyomba baria gwaku utikumaga. Thank you organizers, no you have given our people an opportunity kutungana mana mangi na makagana meshiria magutuma malutumira skills yao atongoria nkuthoi bakuthingatanite na Gavana Muthomi Njuki kiri kiatho giki. Mheshimiwa wetu, thank you, God bless you. No tubakwiga mara na rera riuriega gutimbara na thank you muno ntu mheshimiwa mwakwaria agwa tiyo tuteba mara na tutebai mambulani makubuka na matabua na mambulota mama makerwa mechuka then tukirwa twina climax mara ile jonde kerwa jena la guntu gutwa ulangiti mbushite kuona mauntu ma ontwire kana kacha nuntu kacha netu lagiantu gutwika asia na mira sio ana kitu chochote ni atesa intoshionde. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.
Gikundi kijikeneta Mukaria Muriungi Foundation kigwatanirite na Kianet Care Group nikivanganite na gwika gikaro gia kwa machivu na nini ba mataro kenda gukandana na mathina ja kimathugani atigati ka bangane bakithurano gike bakiarabugite machivu na nini bao kaingi ni bethagiro bakiuraniria amwe na bokwithura bari mustari ne jwa mbere kiri mantu mwanya mwanya jara bethagira bagikurukira ngugine ya mutugikare katumenyithia. Mukaria Foundation bagwatanirite na ikundi Kianet Care bathuranirite ntuku ya kithomo na mataro jegie murimo jo mathuganio kiri chibu na nini bao bagicigo mbunge kia South Imenti bakiuga mbere manoka tongeria babora iria batona kwa kubaririkana na bakiuga baingi bao ne bokurukira mathina ja kuni murimo jo bakiuga jumana ya kwithira ne boba mukagira magamba nturene jara mengi gukurukiro bisi chiao na kwa chief muntu okurukira ndene ngi itakwa trauma nene muno na tona muntu omutethia tugele mwe antu bakubitania na ari anja no kona nje ukinyaka itete kuthuka no kona kinya bamwe bako decide no baumbe kuma kinyakire njaira chiao. Meru kuna indicators zingi ya gender based violence. Kila siku tuna report a suicide case mahali, kila siku tuna report defilement. Hizi zote ni indicators za kuonesha kwamba kuna shinda za akili zinasumba watu wetu. So mental health issues are issues that are rampant these days, taking into consideration the various strains that we face as members of society. On to man to join the first reporting. So nande nyawetha kwena defilement, kwena all cases, kwa chali ba kwena suicide, kwena manto jo kalika, they are the one to consume that information first. Tukuthoma mental wellness ka mental health ina effect nyingi muno na ndimo sometimes mtu netherwa ajitwe atikumenya na ndikinya thirikari ni uritwe gutigira chibu baguntu mwanya ne bakwe moritani tajaja kagita wakagita mono kagite ne akanthiguru ya Kenya yerekerete kithurano ne kinene kya mwaka jwa 2027 untu twitite ndi 2027 na dababwiri kwandu comments kana na dababwiri kwandu kinya violence yerombekia kwithire in the community. This is a very good timing for this training. Tukoromba thirikari nikenda kinya yongwa igatonyera nkuruki nikenda tugekirwa inya tukaumagaraga tugeta kuthoma nikenda twithirwa turi fully equipped kumagara gutethia antu betu. Keripotera ndeto sheweru weekendi rea kwari etwa ni mutuge kare akiama biashara ya bodaboda kumatira wodine kachigembe South niwejete amana kugwatanira kenda gukiria na kuguna ekurubaire barabari na mathina jamba jo kumantereje bodaboda baba kiuga babanganite kuriungira na gutethia Sabina Kithure na mwekurungi kuma Kalamene onde bakuga kaingi baromba gutethio kagitene ake kama thiko na untupopo bakienda na ndebo chinchia. Dennis Mugendi na report ije ni itithia bonda kuma thokoni ya Tira wardini ya Kachio Igembe South bakinyite ntureni ya Karamene na Nkinja o wardini eje gutethia ekurubaire ntigwa bali na mbajua umwe ali Sabina Kithure uri ali na thina yetema na Alicia Kaumbi nawe uri ali na thina semaguru nyuma ya mutino twekuringa kura ndathiria mwako mero ndawirenda unika kuguru ndaigwa caria tera riu ndekirwe cuma wikira cuma thuka yarega kwita ungi na ndekwana ndacogwe kwa ringi na babetie mbia kithumba cia uranda chokwa na ni antu bantu iria bona kembo kuri au ndairi kembo tuluko nkaunirwa bwa kwigana ndatirwa kwa kayuyo na kogetha atiko tuintiona ontwaitithia baba bikibiki bakwathia bambiritie ngwataniro ya gutethia baria bari na maubatu kurita mathuganio kire mwingi ja kubatumaga ngugiene cia mathiko aki mantu yaye ne anture ne yetu ku irantu barompere kwatana bawendi bubaya ntaka isi yetu cia bikibiki na twabangania bo tukeya kona mama uyu kenda ombo tethwa asa thaini thiritete kuruta ngui na mama yoyo agita atirima
saete kutangwe itokuromba no ntitugiro raisi akiwa kwina baraba undumia wo theri bila nyasa yau inkuromba John Paul aile mamoyo ekiro ke kategoria baraba tebueri kwithinya bena mpesa cia goita sa no ntu mamoyo kithana ara ambia cia goita sa akithena insurance yake na akithira akumba kwitha akiundumwa kando aya ukinya kethire na sa mamoyo atumba kurire nyangarama ekuma weta sibitare na sibitare sieto siekuraya twitha kase bikibiki itwabanganie tuona batu itu turombo wa bikibiki ria antu bakithikwa tuona nya batu na chara no tumu batu kuthika atithena katho ki batu baba tiba tuchokaria katho na bati kuona ende tuona tubu ibo batere tu yetu tetheria mamo iromba ria onandi ni atongiri na ntubangi bawendi bobwega kuwatana na bo gutethia tontu bariuga batina thari inene no ntubatu ntubabikibiki ginebu kumenya kantu kanini twina ko no ntubetero ni tete totena mbese nyinyi nje kura to mutethenya itokurombe ndibubu ya bakailemia perere bante John Paul na tongere beto baba tutongeretie twambe kwithia betethire mamo kendo mpa kuthira esoganira kialieke Dennis Mugendi Weru Wikendi Ntureni ya Karamene Wandini ya Kachio Gembe South County ya Meru. Kurikania kiure gitu tukubona rwara tugukuria kuthamwa kwa njogu gugatethia kwebuka mpithukiro ciacio kiri mwingi nukuona jaka kuthamwa kwa njogu gugatethia kwebuka mpithukiro ciacio kiri mwingi mbitikira nthome ntumirimo mbere tumaruka Dennis Mwiti aruga as a wildlife manager it's a big no. Human wildlife conflict is caused by management of the wild animals. The location will not provide a solution. Elephants feel nice when interacting with men. They'll still look for people. Proper fencing is what is needed to protect people's properties. Tanambira korana bautwe twachokera ne mibango erereo ya kwithirwa agikaria antu bakuru kirima tujegio gimogeta kuraja. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Antobati non tuire bwao iya mutejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo kabubanine nanande meri eri kankroki moroto jwara makinyankroki Weru TV negociaro kairi nakiri gociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kithurano kijete na kinyanyuma ya kithurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebiro birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangi kimono oje nwe muthonji omwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongika matha na kiume gya kwaga gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa kithenji agakuingira kithiururi siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikambiria ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe iji tinte twake eje inkoro ya kiremara ichwa Urameteria na tutwekuretera yo o au uri kuna changes kidogo twareterwa madam. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unagusa serikali kwa nini? Hapana madam. Piga magoti haraka. Nimesema upige magoti. Piga magoti. Chibo nkobotia na ndene chokete na mururu mojo monene. Jeketa tira. Madam Judy. Yes sir. Welcome to Misri. Asante sana. Nora misete chibo ugachokia. Ndejile sifundi standard. Tama magai. Dai kuromba nyo mpewa budoki. Ndio budoki tutagamba. Aya machine officer ya.
Habari. Mu. Aiko nyange umbere. Nyange? Nyange. Hebu niite mume wangu. Nyoko. Iwe. Nyaks. Niwe. Yani uwampa iringoroba ombakira. Amansion. Yani amansion ombakira. Ndo mboko ndembacha. Ndo nikabangula mbere. Kwenda. Sitaki mchezo hapa, sitaki nini? Mchezo. Sitaki nini? Nisiwahi kukuta huko polisi lesi na ndikoza wapi? Ikombe na vile vile. Weka Mungu hapo. Ni mmoja sawa. Endelea kulima tena kaanya kwa dhimira mabushwa. Ingine. Pencha PFM. Fomu ile kwa ndo kanandika na. Nangwe murume nkocho wangu. Yani ona wena ngwe yani utikona wena ngwe kunyonga worinde. Na ndege pindi gya kukira wendete igicokete ruone kaire kwambiria ntariki 7 mweri wa 6 turikenera na gukungwira miaka 10 ya Wero TV na Style. Wewe mmoja dua unga sana imeti. Wewe ni mkubwa wangu. Kwenda. I'm senior officer here. Utazoea utalijua jiji kijana. What is that? Ibange nonto sande chiakuna nde twina appointment nagwe. Mubango joti bonko botia oreterini Raha Premium Kavagara. Raha Premium kwa raha ya familia. Omyaka ikeja na gukuruka myunda myarage gukurukira baria bejembere yetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera toro kumakireo ende narua tokuruguria yukurerieru riori kithwa nthiguruni kugaruka o uria kugukea no rurijo rweru rukumijukia na kumithonga nyankuruki Ndira muthetu jongo gikagita kainge muno na yuirie tore akwa ankwenda kunengaria kintu kirere ona ndi mantu ya meru inya enjero muthetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojuro uremi rugo kinya atukuria ontwere bobo ajakiri Wero TV. Ni Jumatano cionde kwambiria thaa 2:20 cia ugoro ajandene ya Wero TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele o akithinji ogakorokirwa. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenchia Mutwaja gairo bitego tutethia niki. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia.
Ngurachwa na kuchenga iko chenga. Aremi. Ituige tu matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituige twekirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio byetu bidhithetu na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bya ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bya ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Destination Hungary. Europe's greatest stage awaits. It's a game that really does underline the word champions. Parisian perfection. Two giants remain as the eyes of the world turn to Budapest. Oh, incredible! Don't miss a moment with club football's biggest prize on the line. Oh, wow! Have you ever seen football on this level? Catch all the action on DSTV Access and GoTV Plus. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Bagano tubagwetana mbere kurumira ntito chetu tugicokera Rispa Kathure ni nkatha ya mwe kurumbanite biashara neria ijikene kujurwa na gutawalwa ni antu arume barabara ni amiru gweta Mikindori ni barabara yujuri ngari cha matatu iro chionekaga etithia ni antu arume indi Rispa na tonyete biashara neji na kuona mugate jwa ontu ku Brian Kimathi na trimanite nawe na gututumia report ije. Ngugi ya matatu ni ngugi tuirekio na gwaje ya rume yake indikiri barabara ya Mikindoli Mwankameru mwe Rispa Kathure akirigana na withire bubu na guitonya kiri biashara ije. Oni biashara kwa mpita biashara ya matatu kuma Mikindoli kweja Meru mbukira 5:30 nkeja kuringa kura nkoja na mbe kwera njokirie ndakinyero nkena ma Mikindoli ndakinyero Mikindoli kaire ngaitia na nombe na mekaire na ngaitia kaire nombe te maita zaire kaza thatu akiresera ntuku yawe ya kawaida na era ithira ikinyanirite ura ithira ekari ntuku ra mbona ethongi no ndoke aja rukire nkona mtu ampa ngugi ngeta nkoja murigo nkeja naju nkianga kama tabiria nkoja paso
kena mamekindori ngakamata kaire ngaitia eu ntuku ne there thongi ende nya kethira ni ngugi kiriwete agana na mathina ja kujania na mumbire akigweta makarika jamwe na kinyaka gita gaka sekta ukamati thirito ina thina ya maguta gwitia utoro bukio mauntu akugabwa karika butimenyaga mantu na mumbire ikiagitumiga guciumia kinyankuruki no mbeje rimwe nkeja tukowinya kwina kamurinya tukwenda kamata kwatuika nabo nontu ni arume rimwe bomba kungenta nkainigia nontu ndi mwekuru icio challenge ira mombekia kona icio mbona rimwe rengi nario no twithire nya tukimbuila bangentera rimwe mono nkona mbatiukira nontu bando ndi mwekuru thai ngwine matatu itwinyelekete mono nontu bo mauta lakini no twendelete gwita challenge ya tukona mbere buru mauta nontu tutomba witetheria abiria fair nontu bando kutithongi na mauta no chaitetie nandi akiromba kinyari mono barabara nja tontu bwa kwaga ngugi na kuigwatia ati boni ngugi urite kwithirwa bate kuthura ngugi akiuga igitanire yathirire riria ngugi ciatengwi kuringana na mumbire ngweni nyingira ciwitwa ni mwekuru ka muntu mwari kinyake za matatu no aringe matatu no akaona mutujo ena kana juoro kuma biga kwira antu barabara nja barabate na ngwetia wita no baumire naja na bakona ngwetia wita no ntu onimbitana nkona mwate joko goro ina nyaure na au aicithete na mathakene au ikwa no eje au ithe kosi eu na keja ngwine matatu kambo mekio mwira ngo matatu tethere thoki no goro akana mwate yo yo ntuku Rispa ni umwe kirigicunci giki nini kia ikuru barabara kingugi mwanya na irombare awe nandi ni ikundi bira bitegaira mantu ja ikuru gutegera kinya biashara ira baitonyetie kiripoti la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi akari bali moroge shigoni gatikania West ni bakurombo tedo kenda bomba gochukiri oturo ne kimwe kya gikundi ntereji na rieto Olive Love Community nigitariri te wagibwa irema nicho tents tathina irerumire te gukura na gochukiria kwao gikundi kioru giki Olive Love kuma ntere cia wondi ya athwana giciko bunge atigane West baraberongerete mwanka begurira into bimwe bioru giendi barombete tongere babathurite na kura na mono mbungo mwekuru kaunti Meru karambuka ilemia gutigiri bakubaririkana babatethia na tenti kenda bakebukiire mantoni mama omorugi ikundi getu itwichometie itombete kulongana njira mwanya mwanya ona bila tona tuingwa turete chuburia na thani na itokweregira otethio kuma ofisine ya Karambuka Ilemia mutongoria wetu wekoro kuma ofisine ya gavana wetu ona kinye MP wetu Mutunga na njimu wetu MCA bara twendete muno itokweregira otethia at least to support wetu mbekura tenti ikenda tokomba ni okinya kuraya ofisi ya Karambuka Ilemia mutongoria wekoro ndene ya Meru County itikagwa na tathanagia nange na nange kinya batu turi ekoro itomuromba mami wetu ya tutethie tukariye kundi geke gitareng kyo Live Love ikagitani wakaraba kuga bendete muno nantu kubeya ngwe yoruginde kumane na wage potenti obo utema batu nyango ikanenkero bangi barabara na tenti untu bainyagiria bonene ruwe kundi geke rinya ni anto na gigenderwa nturene lakini untu bo gwetha tutena into bado to awangwe to athia kuromba kwa tu gaito chunirwa ngwe eta na bangi nikenda ria tukaya wangwe na community ne tukaomba goewa nonto twina into bionde nonto bareta mutare kana kiatho kiawe aeta kuria group era ina into bionde tutiona nyangwe buru nonto ba aje tenti igikundi bakua bayite amakenda bakebukire babongo na gakinya gukiria ntura unto bakua tongere bakibakiriro keke aba batetheria bonene kuthina mbere na kwibukiria kona interview tatethoka kinya na ukiria na beto bakathoma nonto rira twona kantu kara itwita atwacia tukamwe korwo aeta kinya wita skuru tukamwe korwo inyelinya ni unto akwenda kubwithia kiuntu kiawa aeta akabwithia na achokia kantu kara ende tugakwona interview buruto ichiogirire tuingo na tugetha twikura athwana yetu 2027 together twina batu bawete mbaru pio na twina baburu iba tweteke pio nonto ito baitaji na ito bendete na iba twende na tuichungete kenda tuitethia na tutethia family cietu ciokira tuichungete kundi gegeto ikenda tokomba kwethira tukiomba ukaniria tuingwa ukulukira urui na utethia community kiripotera Weru weekend kuma ntere cia Limoro giciko bunge atigane West mbeta wa John Ndhiga
Narwa kirimikire na mikarire ni tugotaro gukoni otheru bwa rume kuri na bata ya mtu kugura na kwithirwa ari na murachi jo kuthambagia rume. Ibwaga sana mutekeri wa Weru TV rietwa mbito wa Purity Nguta na kagita kakani kamikarire. Tukwena ro tore aribia gicunche kiki gitagwa rume. Rume ni karungo kanini indi komba gutuma bukarega kwiganwa nore onge riria gatikiri. Chwa murashi jwa rume rungwa na ijwithairwa jwena mwanya na murachi jwa maigo. Rume rwaku irugutethagia guchema, rume rwaku irugutethagia kwaria na kinya irugutethagia kurea. Kuu ni rubati kwithirwa rukimenyerwa muno na kwa magita ukanyunyaga ruji rurutheru nikenda mirimu itigakuone. Kiri biashara na ndia biashara bamburi nene thokone ya Gachoro ni wodine Gatunga niboranetie ugwani biashara eje kuringika kumania na maguri janze guru ciamburi kagitenega bakiuga bubu ningaukano na uria bairethirito bakirigira makena babu narandirite nabo na gutumira report ije. Endia na guri bamburi thokoni ya Gachoro ni wadia Gatunga ne bagutariria buria thoke amburi ekaritha ina bakiuga ithukite muno teta buria ithagwe karika gitaka ukangika maketha mandengu riria bei ithagwa iguru ni untu bwantu kwitha bena mbia cia ndengu muguri wa mburi kuringana bura Gachoro yakara muthenya bwe mthi tukurigicana na ntu thoko nthiru mburi ciari na kaba lakini bura tukwirigirite mthi na ntu akethino bakwendera na mbere na guketho kwa thoko ire mbega icia thuka pena ntu rigura mburi akugita chiringi ngiri uregura mburi chiringi ngiri thandatu gachwa kinya uchwega na rimwe rikaura chire rungu wana bara bakonenda ngo mutegeto tire muntu kugura mburi eno kanyogo antu bara tukwigwatia thokoni banyama na antu banyama na bone buo kaya bakiwa nyama na chwiti kuthi kwere wa goma bo na abo kujira nontu anaria wa kwina ndengu no gwa kwina mbecha kwa wingira kiutie mbecha tiona ito nyamarire to inya to tina mwathoni Gachoro ni kana to tiena banto karae bariuga baingi baombia jiamburi ni jo ibatethagiria kuri babisiana bao masukuru na nginya kubatethereria mauntu ma miji ndithai na mauntu timega ni untu bwa guthuka kwa maguri ma mburi momete makarigarana tende nkwario go kathimu gaka gakwa ngwete ogu ntumiritwo meche nyiri na mwana ari college na ongeri university na onge ari secondary twiretwe tariki 30 bakwenda mbecha na ndine randu ya nkirukia ngiri 70 nkumarukite nino bukuona ndina cio ankiwa nkendia na ikurema na kuthi kuthata muntu nkwabithe ngiri 70 kunengera gwitethia na twindi tugukaya bwina guma muno itu mathina matheri tutikume ndigo mungi thirikari no yendi una tekari no tu tuchumbuka muno maguta imara mari iguru ndigo chokia mwana cukuru ari muji ine ya tikugurwa ni no ndi no kangwete na mukanda bariuria thirikari kuraithiriria ngarama ya uturo ni untu baingi bao ni urimi na urithio batethagiria na thairia ngarama ya uturo ikuthi na mbere igitagia na ubuturo wa ukuthi na mbere ukiumaga ari ngwete thirikari tena ri kwendi no twendamire ngarama ya muturo no ntu ikuthuku muno thaino na uchumi buthuku sana muturo no ni titie muno no ntu mburi takugura na tatugete no ntu wa mburi tiguro tukaruta mbeca ku nonto tio tuli arimi tuli magato ali mende twendie ndengu itigura twendie kaburi gatikugura nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Michetho maturene muno muchetho jwa mubira jwa maguru kana football ni untu botekinya naira kwa utho bubo bokiringithanwa na kwaga utethio bwa gukira ya michetho na kinya timu ira nyingi igutumire iria itena intobia batabire batere kwithwa bigituma untu boria botumaga ira bubi bikethwa bitegukira muthuri Muriuki ari na reporting kuruke. Kuna gitumi giki ni murona ndi ke timu cha mibira cha maturene kwithwa cikiamukira maritano kimandu jengi uria baketha bagitetheria na guchwa muthithu ndikena gutigira ati timu ici itirethirwa cikiremerwo ni rugendo ni tu realize ite ana baba inya bakija kura mubira junka kibati kwa mbeca or they are not employed it would make sense ko tukambira gintu tugwita actually mentorship programs
na training na skill training kenda every football team either in a mentorship person to train skill na tuba kanira na investors para baterere ku invest ko inkorombe nyan tuba miru those who are able please iba support the youth programs iba support irabu bibi kenda bimba ku grow kenda bimba kuweka na beto busy ni mambo na income generating yenye inaweza ikawa generatea some amounts iweze kuwa sustain for a long period. So hiyo pia inakuwa challenge kubwa kwa timu zetu, na wanafaa wawe wanafunzwa hayo mambo, wasione tu akipata kitu ni ile wanagawa inaisha hapo. At least kitu pia inaweza ikawa sustain, inaweza kuwa sawa. Sheza jadi tuwe kile machino ya mubira to maguru aja dene no dimenti kile gikombe kia Padre Kibucha Madaraka. Baba kura football nandi even in clubs bibi ngine ito bwiri kwenda twenda forum teji kenda inya scouts baraba scouts ba ila bibi nene tuge even Gormea, AFC, all those teams package at least nyako scout antubetu baraba na talent. You know, those ones we need to have such matches kenda antu ba menyako inai talents nyano dimenti ya ana bachera. Those talents can be nurtured to something else. Neketu nituambirire mubira juju wa Bucha Madaraka Day Cup. Tukasema ikifika siku ya finali tutalika hata wenye wako ligi ya juu. Meru tuko na county league, tuko na conference, tuko na division 1 kwa eneo yetu. So pia tutawalika waweze kuhudhuria, wanaweza ona kijana wampromote kwa timu yao iko juu. Nkuruki ndenengere nene nigutikira timu hizi itire interview tumira kagita karia barendo cheza mubira sababu timu zetu za community na wanangangana sana ndio waweze hata kupata namna ya kwenda game wakiwa wanaenda away. So hiyo sponsorship inakuwa shida sana. Buthuru Murioki, Weru Weekend, Buthuru wa Kangangi. Jantisa na njire ndi kwibagano twako na kanya kugwatana na bauti na mbere gukenera mibango ya Weru TV nyume kagita kate kuraja ni mubango jo gwatukanga mbeta gwantinya rikinyo monaniro masizio ni Purity Richard.